The ba ahinkai 93.3 FM. Obuoba yankopon Israel papa. Yankopon Israel di ahinkai mpo ni po no na dwen hu so di adwuma we ba ha ni pakon ogitu mu yankopon Israel se nipa na. Obuoba no pe waka yen sema man papa. Omo yankopon ka ho na de ka ho mu na yi akere wo. Obuoba metimi nya because my first ever time. We a product, to be frank. You are a product that we have to be proud of you. Nyame Israel bebre. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Obuoba yankopon Israel papa. Yankopon Israel di ahinkai mpo ni po no na dwen hu so di adwuma we ba ha ni pakon ogitu mu yankopon Israel se nipa na. Obuoba no pe waka yen sema man papa. Omo yankopon ka ho na de ka ho mu na yi akere wo. Obuoba manage ma ho fama say and metimi nya because my first ever time. We a product, to be frank. You are a product that we have to be proud of you. Nyame Israel bebre. Ahinkai FM. Ahinkai FM. Obuoba yankopon Israel papa. Yankopon Israel di ahinkai mpo ni po no na dwen hu so di adwuma we ba ha ni pakon ogitu mu yankopon Israel se nipa. Obuoba no pe waka yen sema man papa. Omo yankopon ka ho na de ka ho mu na yi akere wo. Obuoba manage ma ho fama say and metimi nya because my first ever time. Yes, we wouldn't maybe a hint. Down, Baba, Kaya boy. Being him down, Baba, Kaya boy. Yeah, anymore. I don't see anymore.
Yes, we would never be in time. Yes, we would never be in time. Yeah, boy. I don't see idea back up na yenim. A deep for abanyina kura nim. Onu nyankopon ne ba Yesu mposi wenim. Na wo deep for. Awa. Come on. Had a mouthful for you. Or see will be nim da wobeba. Prisa break up him say non to be media de bramo. Didn't any matching. And open so ya benada. November ne de toso enkonon. Yera so afi empim yenu ne aduanu bakumo. Kaine senen so se Kristo Yesu ode ye hyase no. Se ne tie bi ode ye bewie. Na ba bi ode aduro ne kire sampa. Edida so honomo. Eduru ba bi na yani na ye bi se ho se ntie awurade ode ye beko. Because eduru ba bi no na ni da so asan. Eduru ba bi no na ye to ye ne entobi anim. But Kristo Yesu se onya yen. Ompaw yen. Oda so akan yen ho. Ena ode ye biduru ba bi ye droi. Eni ntie de aseda de be ma ni din na ya kamfu ni din kronkron no. Come on. Come on. Yeah, the yebo kokwaro pay. So what you say? Yebo kokwaro pay. I don't pay ma yensan emfa enchiasronko. Em free yen kasa fidie so mfam bra. Na yen kai wo say. Jumedia de bra mu free sa break up him say no ntube bo. Ni din any matching. Empanimfo a wo mo edi animu. Ema ye di jumedia de bra ma no pa bia no. Anopa so mo san kan ho. Enti odi ahinkan kwa me yebo a. Being the executive producer, okay, Adwempa ni kofi ono so eka ho bi. Kobi K Kwame Asante, ye nyina yesin konwa ye di dwumade de bremo. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. And I don't pay so nsem bebre no a. And atete agu ye bedi mu nkomo. Oko Konongo Senior High School a. Ebeto dwa se mrantie bi. Nam apepre bi bullying ne niam ahodo a etakosu school mu. But omo bullying we there, it didn't go down well with them. Unfortunately, omo classmate and as omo mate back with him. Na semi ba ye no na gratin so asori. E kire se nia ekosu schools ahodo mu ni nyina no. As a result of discipline Ghana Education Service Ministry of Education. On my own, I'm see be discipline at the free yen respective schools mu no. I don't know how sad we unite me air cause we be mo so chese there be. Akwara de wasay. Ebi mo say no, discipline na ye free schools mu no. Because kanen no usuro, unu say teacher ni bampo no a wo no, wo din semu no a. Won say obey study, but ne school ni unu say ni teacher ni background no anu gina eh say what's up say. I don't know how much say no. We have to revisit a year protocols it borders with discipline. As far as say yeah discipline students yen suku ahodo mu no is concerned. I don't pay when it's for ni adwene ana ye be din komo na ye bisa omo abene wo enwomasuam educationist and wo keka ho no ye be bisa omo nyina say discipline na enei as enhye ni schools mu because they say yen hye da mo aba eno na ka ho bi ama yenya most likely recalcitrant students na and answer saying it here
Okay, who am I pacho nyabotre ye bedi mu nkomo. Sanso so and there has been a public outcry in connection with increasing fuel prices. Ebi mu so kire say anhwe ya na transport. Lorry fare, I mean putting in that. Lorry fare anhwe ya na no so ye baba betum. Eni nti ama ebi mu ase fear and panic bi because we baby. Anope ye ni adroba fo nkabu mu ko ni bi bebo nkomo. Na ye bi so mo ho se omo adwene ho. Some babe to transport fare mu and answer saying it here you be din commodity amount no pay send run so yes and come twetwe bi ase ana ye hwe kwan ye be fa so ye mabunu no ye be siesi wo mo na say ye adwuma no mo kopa o mo nya adwuma no mo betimi yi wo mo yam no ma ye ne yie ananso say ye can the leadership and womo epesom dem hurre mu a e wo se motivate womo ne mo hunu say yes they also hold a part of your development and intino so womo siesi womo ho a womo siesi womo ho in a way said that they can take over leadership e wo o my Ghana mu ha enomo. I don't tell you best to us on the San Comono. Na yakring anim 40 minutes after 6 live on Hinkana 3.3 FM. Wabin Chirobet Media about 0594841044 0594841044 Fabra na yankin kind farmer kama. And em say ye machine ye juma and radio mini maybe 2 kwan koye. And the ye juma to bet me the message in the aba ye bekin kind kama edi amount. Ebinim so raise a whole lot of concern to say enipa ye do am call a year Glasgow Mechire Scotland climate change you know yes nipa ne makmako 330 and presidency no so dey a list of 24 e dia babonten say enipa omo kan president ho mo call ye omo nyina wo the president kan ho ye 25 na to say officials e kan president ho no omo ye 24 president can want 25 but ebinim so allege say no they are more than 25 for the ababeto abonten yeah almost 330 and pay ebedi mun komo the amount and then we will run you through a list of officials from different countries so nyina ekopie mu ewo Scotland ni nyina climate change conference ya course so in the meantime I mean kwa homane so na ye ne papa ni enkobo nkomo enfam fa wiem wobre ensam ehho papa wote me nka no pay mamu ache ye miao na metia efo nyina atiefo jo so pa mesre so say me ma weather ni wi a say maybe na kam dia kan climate change okay super into uwi a ye besa na fra obi na ye di climate change ne so ho nkomo kakra yo ma all right What are you doing? You ne even bobre na yem feed the northern portions of the country. Boli boga tanga tamale yindi na brungu na ndam na leruku wali enene patem no. Ne if you must be kwa 33 degrees Celsius. Na umunye su wasa eniano. Afi ye back coastal areas na kita aflau adan te mankan so pon Cape Coast. Takwa de azin takwa hapa sini ne patem no so no if you must loka kudina 32 degrees Celsius. Niya mabobodi so no nsu ento. Afi inland areas no Obuape Sunyan Techima Kumasi Bono Kentampo Edria and then patem no so no if you must loka kudina 32 degrees Celsius. Niya mabobodi so no munyen so ne. Afi eastern portions of the inland areas no Kufordia Asamankasi Akimodan Abuabo Fonse Asani Bate Bibini Achiasi Akwetia Swedu Saban and then patem no
we must have 32 degrees Celsius. Nyama body so the umunya so incident and we mbo bread on. Okay, I don't see a frail na ye di climate change in so home wada Roma. You mate. All right, yeah, that's be brave. Papa ni and a tie corner hormone or pebia from Ghana Meteorological Agency or matana kesi mu on crying. No di wimbo bre send ye the moon na ebeko no di amayin. Ti nenso so send ye wimbo bre ebeko no and oni yen edi ho enkomo no. Me pa cha okoso ani tie yen dwede ne ma chen. Why you ready ayen tin sim ne yenko. Chama. Yeah, ni mo. Eno su ye ni mo. Do ta. Do. Yes, we odini maybe na unim say Endra na e was enka member of parliament de Madina constituency okoko piemu ewo eye court na ensem bi ekoso wo hono no nka omo hwe no mu di omo koduru court wa yese papa na tukwan anopa ye be call yen amane bofo Elvis Ando eho na odi amane bo no Endra ono na court ho odi amaye ne atiefo eni tiken ye ho afi wa ye crowd ampacho kwemu ada ho fa wo Bible no ekwemu ada ho utie nwom eda akire no a wo atimu se ene yegusu ayeye yenkwaje ho adwuma so wate ase fa Bible no yenko yanim odini maybe ye hintayen enu ntina no pe obofo ba ye nso nsem ode ba ye etiawa oseme mra meka nkire wa wutie mi anope yi say what good is it to gain the whole world and forfeit your soul? Wanti mami sensi su bi me say what good is it to gain the whole world and forfeit your soul? Ya ka say forfeit your soul brofo kitikiti bi ya tore bi ya na ya nso yeduobo kakra e ko fufa brofo ni bia na ye de abrimu ani so kakra se unya wiase adwapade nyina na se wo hwere wo kra anope wo bofo ba ye se mimisa wo na emfaso ben na wanya da bi wante mame sanka bi me say obofo nyankopon soma na mane ba anope yi se me ne wo mra mekasa no nyankopon na wahwe wo so ama ade achew nyankopon na enra wo kwa akoda wo buru se tam anope kura wanum da so bon kankankankan sa but wa ma wangu nyankopon no enra o kire obi abayewa edi ne bone nanso so wa ma wangu anaso anope wa ma de achew no nyankopon na enra obi sika bedi wu ho na wo de aba aba mu a anope yi unhunu asem abeka kire no sa nyankopon no ma de ache wo sa abrabo no so no ene o se mimisa wa anope yi se winya wiase adwapade nyina maame politician papa politician bra nurse papa we doctor se winya wiase adwapade nyina ensem troni se udi konkonsa se ukwekan inipati bom se obeye story a wa utimu se story we dia mfaso ni so na emuma ya agenda bi na wo pushi se wo pushi sa agenda no na winya wiase adwapade nyina da papa we doctor na enkrofo ma ye de omo abrewo enkrofo yire no mo bewo uwia nkwada de man enkrofo agi sika no wa wutie mi a wo ye politician a won so Ghana sika bedi wo ho a sika na wo se wo de boa ma man tetere ye konanim o so se wo nye a wo de aba abomu no na no panya me bofo a wo soma ne ma ne ba ye no o se mi misa wo se wunya wiase adwapade nyina da Range Rover Bentley ne hwan cars ye wo wiase no se wunya ni nyina bi na se wo hwere wo kra emfaso ben ena wanya yey osimi misawa no payo. Yes, you can be the most successful politician, yes, no doubt about it, and no one is preventing you to become a successful politician. No, ubetimi anya wiase tumi ni nyina
Ufa baby yedo His Excellency, His Excellency, His Excellency, yedo President, Mr. President, Mr. President, boss say obia de obuo de man. Se winya wiase ni die nyina da, se winya wiase obuo nyina da, se nipa wo wiase nyina suro na se oda na wan sorry biom no a na mfaso ben ena wanya. That is the question on say no pemara bisa wo. Enran so ma bisa wo question baako. Na we ye ogusu obi se bisa question sa no. Na che se bribi di akiri. Na ka kiro say Nyankopon use the word to do something. And you na no pay was me bisa wo wutie me. Wa wasi nkete say wo manso no obetwe amana te say te. Wa wasi nkete say abusua sase no wo de wo mad busuani bi ama me yadwapade wo so. Wa wasi nkete say won yenya wo ne ko ba atwede because ahodi nduro oho na tumi ne wo. Wa wo se wo de ye ma wo kyem so. Wa wo se wo de wa ne ageman. Ano paye bisa. Se wonya wiase adwapade nyina da. Se wonya wiase cars nyina. Asori dan ye wo wiase osofo, oso pese wusi asori dan a enipa duru mu ebeka sampa we ni asori dan wusi wusi amanyame yate. Nyankopon da wase in advance. Na mom se wusi asa asori dan a eye first class no. Wusi sa asori dan no a enipa nyina de omani mu no meka sampa wa ya ade wa ya dwuma manyame. Na se wo kra na dawu mu no enya de a ekonyame ho enya de a ekwakotre nyame nsani fa so a osofo emfaso ben ena wo ne wo members no na mwanya. Papa sofo wutie mie o members ne doso ene ye the number of members no how huge the number is no eno na ye de kire se osofo we wa bene. Enti se wo members ye 2 a o members ye 3 a wo no me o members ye 4 a wo ni sika mpo wo sikani. Enti no ye measure asori omo abene ye measure asori a womo atintim ye formidable ye can sorry a yes because sorry we dey sorry no ye hwe the number nti say wo number ni so a osofo ubetumi for maami di for emfaso ben ena wo benya asemos mi bisa no nti fa bible no na yembie nko Mark chapter 8 ye kan Mark chapter 8 verse 36 ede kono ena ye kan Mark chapter 8 about of our Bible no Mark chapter 8 Bible to say what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul simbisa into the moment abe unu sa simbisa sign na ba no na tisa anu yie ewo wo ho meseden anu yie ewo wo ho anopai anu yie ewo wo ho me mama wutie me papa wutie me eye good obi ka kira wo se yedi enya awoboa obi ka kira wo se abrabo mu atiye enya awoboa obi ka kira wo se senyame sira wo a enya awoboa na susu Nyankopon betumi ahira wo abrabo mu atiye nyina wo nsa betumi akabi na susu se wo kra dawu mu a ededi akira Bible ka se eye den ya etwa se onipa biara ewu se wo bre no so na se uwu a minua the question na yebisa ne se na se wo kra na dawu mu na ntumi anko heaven a na se dachi abrabo pa Bible aka ho asem dachi abrabo a eni awieye the everlasting life na ye kan ho asem no wanya mu chefa emfaso ben ena wubenya and into say what good is it for someone to gain the whole world? You can earn all the respect, you can command all the respect, in fact you can get the whole nation saluting you, paying allegiance to you. And I know na me TV or hini bi or hini na asase no ya media wa wotisu bia metu mo amwe nkuroti asase no je di otre ye ne otre wo wasase wo ze me masase su de obi ani wano mo a
onu betimi akasa asase ye na ebusu asase wa wote so ye betu eyemi amede ahwe ne o kire o asase awujade na wa beto no owura free say o ye wo hene a yi enkonwa no ye wo the first the second the third na se wona auto so the second and bisa say the first no wen o claim asase ye wo de ya adwapade ne ye wo de ya wo na unyankopon betimi mia wo koma te within a minute oh yeah ma talk ti ene ye ka kire wo asase na wo se ye wo de ane ate so koda na wan sori a asase ne ya abobɔ ne sekete e fa hye wadaka no e di sikosie onimu unya wiase adwapade nyina e wiase cars nyina okuna wo kasa ye je wo so wie be 10,000 enipa be 15 no ma je wo so wie na se wuwu na wo kra daw mu no anko heaven a emfa so ben wanya. Listen, I am not saying that. Yay. Menka say asase we ya media edan we ya media menka say nka bi. But wo kan nyina no ate ase say ni bebrebe nyina no beja o. Abrante no mo to yo wa ante. Adwapade ni nyina de beja ho. Cars ni nyina de beja ho. Enti wo ji wani a na wo de adwene de ato ho no ate ase say ebribi beba wodasani won kasa biem. Yenim nipa bia no mo sase ene me classmate pa ene yedi ni 1 week me classmate amene ne ko school classmate yen menene tena demo baako ene yedi ni 1 week enti ne dia ba na kire se wono atumi awu nipa wo ne nakotena dan baako mu akosua de ene wawu am yedi ni 1 week ya e de na kire se nsu ntumi ngu ochena. You can also die tomorrow. In fact miguso ka se kura no bibia betumi asi. And you know, always get your mind prepared. Tune your mind to the everlasting life and begin to work towards it. And stop bragging. Stop blabbing. Stop. Yay. Stop. You can get all the riches in the world. You can be the most wealthiest man. But se wunya ni nyina. Si yakwakoye wa yefro wo wiem aeroplane mu. Yakwakoye wa yefro kra wo poso. Ye betimi akoye wa yefro wo baabia. Se wuwu na wo kra no anya heaven ankwa bra waso be ye papa. Madam, waso be ye situ. Wadwene ho da watena ase adwene ho da say enti abraba mi boyi ne nyame je me kra firi me nsam na am I safe? Wa bi sa ho da wa bi sa ho me no ka say obi aboni tirimu po say sa politics ya ye nyankopon ya adoma 2024 yi ebi ni mo a wo mo krampo mu nim say 2024 ni say Yesu beba say Yesu ma no ebi ni mo hye ehun agenda na se a obi a time say enipa kra ne wosu ku no na 2024 no odi wini a ope ebi ni mo agenda no 2024 no kra wonim say beto no sento no wonim mpo but watena se adwembone aba ni tirimo chen ohuriye na mpani se adwembone ba kura tirimo otongum anopa obi bia adwembone aba ni tirim awurade ma ne ntongum se wunya wiase adwapade nyinara una wo wiase nim die nyinara una wo command airwaves ni sen una obetena radio no so a wo kasa te se wo soro abofo na se nyame anya wadom na wuwu na wantimi anko heaven abra waso be ye hye oboba waso be ye situ also woni the best diaben yate eye ni nyina ye because e kan brabo ho but we are the best no asan adwene ho say entu omo kakotena nyankopon sanifa no so we be the best ana and in the Bible say what is it? I say what good is it
for someone to gain the whole world, yet fulfilled their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this idolatrous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Hallelujah. Anopa yi dia make akosie ne masoro chuna sports for beto aso ne say eye abrabomu anigye eye abrabomu yidie eye say ye fro his excellency Mr. President Mr. Hwan honorable edin bi e de be fro bi e be mu wani age, you feel so comfortable no eye na mom ni nyina mu no eya na ode ato uti atikose enti sa Mr. President honorable madam say boss director ene say din no e di frame ni nyina no se ochena mekoda na man sorry biemu a me kra no eda mi mu no da enkwa abrabọ no metumi akọbọ bia na eya no ebisa ho saa anopa yi obofo no se wunya wiase adwapade nyinara na se wo hwere wo kra minua dofo emfaso ben ene wenya ani nti anopa yi bompa yesre awurade se awurade se minya wiase adwapade nyina na me hwere me kra emfaso ben ene menya enu nti boa me na mintimi nsum wo yiye na da edi akire no ba metimi anya akokuduro nya hoden aba omo a wo fro won akowani onyam ni mu Kristo Yesu onka yen ho abrabo ni mu ani gye to da bia hwe awre be firi wo ho but awurade ya wo kakai for osoma won kronkron ma ne be ya wo kakai for a eduru ba bi na overstep or bounce or prank your attention and then you come back baba be do lay mu na da